Evo nas opet po drugi put u prvoj epizodi prve klape Edelweiss Mountain Lodge, Bjelašnica, 1380 metara nadmorske visine i vazdušna banja. Šta da kažemo? Kamin, pivica, poneko i čaj, ne znam što im je, očajni su izgleda zbog današnjeg dana, umorili se od aktivnosti, ali eto, bit će bolja situacija, nadam se, sljedeći put. Biće bolje ujutro kad se naspavamo. A bit će bolje ujutro kad se naspavamo, svaka čast, svaka čast. Idemo sutra u nove avanture. Danas smo malo bazali po snijegu, krpljanje, snowshoeing, kako se čini? Pa danas sam to prvi put probao u životu i prije svega je korisno ako već ideš na takav tip aktivnosti da imaš i takvu opremu koja će sigurno pomoći da se lakše snađeš, da lakše prođeš kroz neke dijelove. Maja. Puta na kojem ćeš naravno biti. Tako da to mi je bilo zabavno danas jako i generalno je ovdje atmosfera takva da čovjek ako želi da se odmori, da se regenerira, da se opusti, da mentalno prije svega se odmori, idealno je mjesto. Znači nije pozicija takva da si u nekoj gužvi, da su oko tebe dodatni apartmani, hoteli, da je mnogo ljudi i tako. Nije što bi rekli, zgradin do ili ti babin do. Ja. Nije upravo to, znači nije tako, nego je generalno neka atmosfera koju ja težim, onako porodična, prijateljska, intimnija i tu se čovjek zaista može odmoriti i mnogo bolje osjećati posle svih ovih aktivnosti koje se ovdje i nude. Maja, ekstra. A reci mi, šta misliš o našem krajoliku, znači generalno ova brda, planine, okruženja, Bjelašnice, pa, s obzirom da sam ja ljubitelj prirode, meni je idealno okruženje. Sad za sve ljude koji kao ja vole prirodu, svakako da bi im se ovdje svidjelo i da bi se sigurno ugodno i lijepo osjećali. Super. A uz sve ono što se ovdje može raditi, sve aktivnosti koje se nude, nikom ne bi bilo prije svega dosadno, cijeli dan bili aktivni, a onda na kraju dana, ovako kao što mi sad sjedimo, može se lijepo opustiti čovjek, porazgovarati, neke teme koje nisu svakodnevne, odnosno nisu teme koje stvaraju stres, jednostavno čovjek može se opustiti u društvu drugih ljudi i idealno. Super. Sutra ćemo vidjeti malo, danas smo, s obzirom da ste jutros došli, putovali ste, išli smo malo lagani hiking, taj u stvari snowshoeing. Sutra ćemo da vidimo ujutro lagano neko istrčavanje, malo razgibavanje, da unesemo neke još aktivnosti u to. Opet neki lagani hiking po planini, tako da upotpunimo dan, da zaokružimo. Da. Opet kraj dana, saunica, džakuzi. Meni možda najviše žao što ne možemo isprobati, odnosno ova bicikla koja trenutno vi imate na električni pogon, je li tako? Da. Pošto je vremenski uslovi takvih kako jesu, pa ne možemo probati, ali sigurno će biti ljepšeg vremena, ako ne ove zime, onda na proljeće, ako Bog da, pa ćemo i taj dio sigurno isprobati, testirati kad se dođe ponovo. Pa naravno, vidjet ćemo svakako, mislim, prošla zima je bila tanka, pa smo imali više mogućnosti za te neke aktivnosti, a sad je zalaufalo sve, pa ćemo vidjeti kako je. Uglavnom, svakako, ponudu imamo, ture od 7 do 77, što se kaže, te biciklističke, od 26 do 62 km pa bujrum, kome šta valja, ko šta voli. I adrenalinski izazov, sightseeing, domaća klopa i sve da uklopimo fino to. Mene bi iskreno, pošto nisam bio, bilo drago kad bi se moglo organizovati da se ode biciklima na Lukomir. Da. To je nešto mene dugo vremena privlači. Nisam bio u prilici otići, da mi je da to malo osjetim takvu atmosferu, da vidim kako to gore izgleda i malo da vidim nekakav drugačiji krajolik, neki drugačiji način pripreme hrane, ponašanja ljudi i tako dalje. Pa to je ta cijela priča. Mislim, generalno jeste smisao tog električnog bicikla da čovjek doživi prirodu i okruženje i tu fizičku aktivnost, a da se ne slomi, da ne umre nakon toga, već da ima, što se kaže, energije i za neke druge stvari. A opet imaš interakciju sa lokalnom prirodom, sa lokalnim domicilnim stanovništvom, sa stadom ovaca i ostalo, da se uklopi u sav taj ambijent. Ljudi imaju pogrešnu predstavu o tim biciklima na električni pogon jer smatraju da biciklo radi sve za tebe. Znači, biciklo je tu, odnosno ta baterija koja postoji na njemu je tu da ti pomogne u nekim situacijama koje su te bile, koje su otežavajuće, ne bi ih mogao možda svojom vlastnom snagom
proći kroz njih. A ovako ti imaš pomoć koja će ti dobro doći u takvim situacijama. Ma to je čisto, mislim, samo ime kaže asistencija. To nije glavna stvar, nego to je asistencija, baš to što si rekao potpuno pravo. Znači, kad si ti umoriš, kad ti treba neke dodatne energije, što da se patiš bez veze, već došao si tu da uživaš u cijelom tom krajoliku i pejzažu, a ne sad da gledaš na sat koliko imaš još kilometara, kad ćeš više završiti tu turu jer se umorio, jer ti je dosta svega. Fokus ti je na onom fizičkom dijelu. Tako je, a ovdje pomjeramo fokus, baš to si pravo rekao, sa fizičkog dijela pomjeramo fokus na uživanje, na ambijent, na hedonizam, što kažeš u Lukomiru, pita domaći kajmak, sir, mlijeko i ostalo, a bicikl je samo tu kao jedno ekološko prevozno sredstvo, da kažemo, u smislu da uživamo s njim. Odlično. A kakav tip, mislim, malo smo pričali o tim turama, neke konkretne ture koje se rade? Misliš ovdje kod nas u okruženju? Pa imamo varijanta, znači, opciju Lukomir dugim poljem i nazad. Što se toga tiče, imamo opciju obilaska naših olimpijskih planina ovdje, znači da spojimo Bjelašnicu i Igman. Znači, to je idealna biciklistička tura za ljetnje dane kada je, što se kaže, i veća vrućina, onda se vozamo fino kroz šumu, pa hladovina, pa svježa izvorska voda i tako to. Vidimo i čuvenu olimpijsku skakoncu koja je ostala od olimpijade, naš Babin Do, znači gdje je te skijaške staze i to. Onda imamo isto jedna od najljepših tura, malo je podugačka što se kaže, ali ispuni cjelodnevnu avanturu, znači prelazak preko planine Visočice, silazak u kanjon Raketnice i iz kanjona Raketnice se penjemo ponovo na planinu Bjelašnicu i vraćamo se nazad prema selu ovdje, prema Lodžu. Znači to nam je onako da kažem najjača tura, kilometarski, ali je tako kreirana i napravljena da sa električnim biciklom to izgleda lagano i da se uživa u tome. To dođe bukvalno kao jednodnevni izlet. Tako je, cjelodnevni izlet, cjelodnevna avantura se prođe i kažem, eto i vidi se dvije planine i kanjon rijeke Raketnice, siđe se do same rijeke dole u dno kanjona. Tako da je to fascinantan detalj. Isto naravno može, ko je hrabar, može i kupanje u rijeci Raketnici, tako da je sve upakovano. A u ovim večernjim satima, kad se završe ture, izleti i slično, kad se ljudi okupe ovdje, koji je to tip aktivnosti koji se dodatno još nudi? Pa što se tiče... Šta još možemo probati kad posjetimo Edelweiss? Naravno, posle svake avanture, posle svakog fizičkog napora, potrebna je relaksacija, opuštanje, znači sauna, hidromasažna kada, znači Whirlpool pod otvorenim nebom, što bi se reklo pod milion zvijezda. Tako da to je neki dodatni, da kažemo, nije dodatni u stvari, to je sadržaj koji čini potpunu ovu dnevnu avanturu, bilo koju, da li bio hiking, da li bilo penjanje, da li bilo vožnja električnog bicikla. Tako da to nam je onako highlight dan da se završi s tim i onda naravno još sjedenje uz ljetnjem periodu na terasi sa pogledom na kanjon Raketnice uz zalazak sunca, čašom vina ili uz kamin u zimskim mjesecima. Da, ovisno od godišnjeg doba. Ja, zavisi od godišnjeg doba šta nam se nudi. Ono što se meni još konkretno svidjelo je broj gostiju koji primate. Dakle, ne primate uopšte puno ljudi i to je jedan dio koji je meni jako važan jer tip sam osobe koji ne voli da bude u gužvi često, naročito kad je vrijeme odmora i kad čovjek želi da uživa, ne želim biti društvo velikog broja ljudi, tako da je s te strane isto mi taj dio odgovara i drago mi je da ima mjesto koje se može posjetiti, a da odgovara, recimo, meni u ovom slučaju. Ma, to nam je bila bit u suštini u cijeloj priči kad se razvijala uopšte priča oko Edelweissa, da prvi osnovni nivo bude privatnost. Znači, privatnost u svakom smislu od okoline, od drugih gostiju, od drugih ulazaka, izlazaka, od socijalnih mreža, od svega. Naravno, imamo internet, a nismo odsječeni od svijeta, ali opet tu smo više onako malo da se družimo, da pričamo, da razmenjujemo neka iskustva, da ljudujemo, što bi se reklo, da razvijamo te vještine. Da, generalno ja mislim da ljudima baš toga fali, tih nekih razgovora i interakcije, neke neobavezne.
Da smo nekako mnogo to stavili sa strane i da je baš ovo prilika da se nekako i vratimo i taj dio u život. Zato smo se mi baš i izolovali od, da kažemo, onih popularnijih destinacija turističkih, već smo ovdje, što se kaže, u selu, orijentisani na planinu Visočicu, Bjelašnicu, kanjon Rakitnice i uživamo u tom pogledu, u toj tišini, tom smiraju. Tako da to upotpunjuje doživljaj boravka uopšte skroz. Odlično. Tako da to je